Sekcija konjarstva Poljoprivredne škole sa domom učenika Sonja Marinković počela je sa radom 2019. godine, tada u saradnji sa konjičkim društvom Knez Mihajlo na Požarevačkom hipodromu. Pandemija je prekinula rad, a ovih dana je obnovljen na ekonomiji škole. U školi imamo 2 konja, tako da su učenici svih profila naše škole vrlo zainteresovani za rad u sekciji. Moramo da napomenemo da je sad raspust, a evo imamo ovde 7-8 učenika koji su došli u 7 sati jutros da se druže sa konjima u svakom pogledu. Tako da ima interesovanja i ovo je tek jedan početak druženja. Kako su konji prihvatili novi zadatak? Konji su uvek voljni za druženje sa mladima, voljni su i konji da uče kao što su i mladi voljni da uče. I nadamo se da će sve ovo biti jedna duga, beskonačna priča. Konji koji se nalaze u školi, u sekciji, jeste lipicaner koji je iza nas i jedan, moram da naglasim, jeste Shetland poni koji nam je velikodušno donirao gospodin Radiša Stojićević, učitelj u penziji iz Malog Crnića, i mi smo mu zaista neizmjerno zahvalni na njegovoj dobrodušnosti i velikodušnosti. U realizaciji sekcije uključio se i Nenad Milić, saradnik u nastavi, potpredsjednik sekcije. Svaki početak je težak, ali polaznici se ne predaju. Uvek kao mala volela konje i uvek sam imala želju da učim o konjima i tako to. Tako da kad sam čula da će ima škola jahanja ovde u Požarevcu, ja sam radije to u poljoprivredno upisala samo zbog toga, a i uglavnom volim školu, uvek se osjećam kao da sam kod kuće, a ne u školi. Od uvek sam maštala da imam jednog svog konja i da zapravo jašem na njemu, međutim nije bilo još ostvarljivo. Zbog velike želje i interesovanja drago mi je da mogu da učestvujem u tim projektima. Drago mi je što je škola uspela da izgura sa ovim, da imamo zapravo 2 konja. Verujem da je to stvarno bogatstvo veliko. I drago mi je što sam u tome i što mogu da dajem deci primjer. Mića je uglavnom poslušan, ali voli da se igra.